Malta u ċ-Ċina jistgħu jaħdmu flimkien fuq l-istess livell u b'armonija. Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jindirizza forum dwar ir-relazzjoni kulturali u turistiċi bejn iż-żewġ pajjiżi. Fil-bidu tal-forum bit-tema Across Golden Bridge, Joseph Muscat qal li żjarat tiegħu fiċ-Ċina dejjem saru bi skop ta' skambju ta' idejat u tisħiħ tar-relazzjonijiet politiċi, ekonomiċi u kummerċjali. Fakkar li l-Memorandum of Understanding iffirmat f'Lulju kien jinkludi fih inizjattiva kruċjali għat-turiżmu bejn Malta u ċ-Ċina. Our stated aim is to start direct aviation links between the two countries, and this is very high on our agenda. Huwa qal li kemm Malta kif ukoll iċ-Ċina għandhom fattur komuni bejniethom, dak li kienu fil-qalb ta' ġrajiet storiċi. Dan wassal għal kulturi uniċi għaż-żewġ pajjiżi rispettivi. Bil-Prim Ministru Muscat jgħid li l-Gvern huwa impenjat li jipproteġi l-wirt Malti filwaqt li jintroduġġih lit-turisti li jżuru Malta. Hawnhekk fisser kif it-turiżmu jġib in-nies iżjed flimkien u esprima t-tama li Malta issir destinazzjoni importanti għall poplu Ċiniż. Let us hope that thanks to the efforts of our Chinese friends present at this occasion, a visit to the Maltese Islands will soon become part of the Chinese dream. L-opportunitajiet tal-qasam turistiku miċ-Ċina kienu ċentrali wkoll fid-diskors tal-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis.